tuvugana amateka arongera yiyanditse nyuma y'uko intare zasarambwe AFC M23 binjiye UVIRA n'amaguru mu buryo bw'ubutunguranye cyane ingabo z'u Burundi zigahunga amasigamana. M23 intare bazamuye ibendera bwa mbere muri UVIRA, ejo hishwe barenga 300, ibintu biradogera mu buryo bukomeye, mu buryo butunguranye cyane kandi the silent mission gusa ziri gukorwa n'aba special forces bashinzwe gufata imijyi ndetse bakaba banazi neza ibyo kuzirwaniramo. No operation akantu ko kandi zidasanzwe n'umwitozo karahabutaka ukomeje gutungura Kinshasa nyuma yuko nayo nanone yari yamaze kohereza ibikoresho bikomeye byo kurwanya abarwanyi, ariko noneho kubakora muri uyu mujyi bizasaba iki? Intare zamaze kurya karongo, aka kanya nta na kimwe dusize, tugiye kwinjira mu mirwano turebere hamwe ibikomeje kumvikana ku rugamba kandi byizewe neza twamaze gutara nyuma yuko tubonye amakuru y'ingenzi kandi akomeye tugomba kubagezaho mu buryo bw'ihutirwa. Hagati aho Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gusaba imbabazi yeruye cyane kuri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu ku byateje AFC M23 nyuma y'uko akomeje guhondagurwa mu buryo bukomeye, ariko ubona neza ko wazerendo zitazabasha kumurindira ingabo yari yizeye neza ko ari zazashira imbere mu rugamba rukomeye umusatira iwe mu rugo rwose Bujumbura, nanone kandi akarubona mu kibira mu buryo bweruye, mu buryo butunguranye cyane. Ari gukomeza kugenda areba uburyo ke yakwikuraho iyi ntambara mu buryo bweruye, anavana n'abasirikare bo muri Congo mu buryo kugeza ubu bw'agahinda. Yaba yiteguye gupfukama ku butaka akavana ingabo ze muri UVIRA bwangu, intare zikinjira zemye ku manwa y'ihangu, ubundi bagahita batangaza tombe mu buryo bweruye. Katuze tubagirire neza muri rugamba rukomeje kuba injyana muntu mu buryo bukaze, tunababwire byose mu bikomeje kuvugwa. Hagati aho wari kare haguye benshi muri M23, ariko nanone bivugwa ko nazo yisasiye benshi nyuma y'uko nanone kandi hagaragaye ngo abasirikare ngo bafashwe banafitwe bagera kuri 4 na wazarendo zanabambitse n'inifomu z'intare mu buryo butunguranye cyane. Aya makuru yongeye kugirwaho impaka, ariko dufite verisiyo nshya y'ibikorwa by'abakomando kugeza bivugwa neza ko aba babirigi babigizemo uruhare nyuma y'uko nanone kandi ngo umutekano ukajijwe n'abikorwa bya gisirikare bikagira ku rundi rwego kugira ngo iyi wari karita azasubira mu maboko y'intare zasarambwe. Ibyo byose katuze tubivuge tubigarukaho kandi mu buryo bwihutirwa. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Aka kanya tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye, ikaze mwete ari ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba urimo ishyaka bari bwo bwa mbere ukandagiye kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ni amakuru yihutirwa cyane twinjiyemo aka kanya, ni mu buryo burambuye noneho ku kibuga cy'imirwano hahandi twateye amavi kugira ngo tube undercover kuri ibikorwa bya gisirikare intare zasarambwe zikomeje kubarizwamo y'intambwe ku yindi mu rugendo rwo gufata UVIRA, umujyi umaze iminsi barikusanyirijwemo inkozi z'ibibi zikomeje gutuma abaturage bajya mu kangaratete mu buryo bukomeye, ariko intare zikaba zishaka kubabohora mu buryo bweruye. Ubu noneho amateka yakozwe, amateka ariyandika ku ntare bwa mbere ndetse n'ubwa nyuma, nubwo ibiganiro bikomeje Doha, ariko intare zo ziri gucengera nta na kimwe zitayeho. Ubu bamaze kugera UVIRA n'amaguru bavuye Ruvonge nyuma y'uko bari kwihuta ku muvuduko muremure cyane umeze neza nko uri kuri marato. Aba basirikare bivugwa neza ko ari aba special forces, bityo bakora no gukomeza gusenya defense, guca intege umwanzi ndetse no kumwinjirira mu buryo bweruye. Nanone kandi ni ugukomeza gutuma ubwe azivana mu mujyi ntawe umuvanyemo mu rwego rwo kwirinda ko abasirikare cyangwa se inyeshamba za wazarendo zakora gashya zikica abaturage, bigashinjwa abasirikare b'intare bakomeje kwinjira nta n'ikintu na kimwe bitayeho. Imirwano ikaze kandi ikomeye kuva ku munsi w'ejo itanzwemo ubuhamya n'abasirikare b'Abarundi yemezaga ko M23 yazamuye ibendera mu buryo bukomeye nyuma y'uko UVIRA hagaragaye imirambo zirenga 300 bitazwi neza ngo zishwe gute kandi bitazwi neza ngo abazishe ni bande, kandi bivugwa ko bari babinjiranye bambaye imyambaro neza isa nk'igisirikare bagendaga bari kwicamo, by'umwihariko icy'u Burundi kiswe Tafoke 2 kigizwe na batayo zirenga 6, ariko noneho z'aba special forces zirutura. Uburyo binjiriwe ngo ntibigeze bumenyekana kandi bona babinjiriye ntibigeze bamenyekana, ariko birazwi neza ko ari abasirikare b'intare ngo bamaze kubagiramo mu buryo bweruye. Ibi byatumye abasirikare b'Abarundi benshi bahunga, barara bambuka uruzi ngo bageze neza mu bice bigenzurwa hafi neza na Fizi bigenzurwa n'igisirikare cy'u Burundi, ariko ku mupaka benshi bahahamutse mu buryo bukomeye kuko batazi neza ibiri kubakubita. Ibi bitero bisa nk'inkuba biri gutuma abasirikare
babura uburyo bw'imirwanire, nanone kandi ngo bagatungurwa n'uburyo ki intwaro zabo bari gushiduka ngo zitagira ibikoresho bimwe na bimwe byamaze kuburirwa irengero, ibiri gutuma zidakora, ngo bagatekereza ko ahubwo bazashiduka bari kubwirwa gitumo ibyo badashaka habe na gato, kuko badashaka kugaragara mu mateleviziyo y'isi yose barabaye matekwa hano muri Uvira rwagati. Amakuru aturuka ku ruhande rw'intare yemeza ko bo icyo bagamije ari ukwemeza Gisekedi ko ibyo bashatse babikora, kabone n'ubwo ibiganiro bikomeje kandi birimo n'amananiza menshi, ariko bo urugamba uko barukora kose rwaba bucece cyangwa se rweruye, bakomeza bakabahahaza mu buryo bukaze. Intare zifite gahunda nyinshi, ariko iya mbere y'ibanze iyo kubanza gusekura ngo duce abaturage barimo kandi bafite ikintu kibabangamiye mu buryo bukomeye, by'umwihariko kawazarinda ibihumbi zimaze iminsi zarabazengereje mu buryo bukaze, kuko ari umutwe ufatwa nk'uw'abagizi ba nabi bashinzwe na Gisekedi, nk'uko buri ngoma akomeza abivuga ndetse n'abakuriye Goma muri iyi minsi. Hagati aho igisirikare cy'u Burundi kimaze iminsi kizana abasirikare butitsa, intwaro zikomeye zaturutse mu gihugu kugeza ubu cy'Afurika y'Epfo ndetse n'Ububiligi, n'igihugu cy'u Burundi nacyo cyongeraho izacyo, ariko nanone kandi Kinshasa ntiyasigara. Kuva ku mugoroba wo ku tariki ya 9 mu ijoro rwagati, indege yitonda ibikoresho naby'intare ubu ziri kubihigisha uruhindu nyuma y'ibitero bikomatanyije birimo no kumvikanamo abasirikare baturutse mu mutwe w'amadubu ya AFC M23 twirwaneho. Ubu urugamba rukomeje kuba injyana muntu, ariko mu buryo bwa bucece, ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa bufisigaye bugira noneho isoni byo gutangaza ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu rwego rwo kugira ngo batarakarira ubu butegetsi kubera buri no mu mishyikirano kandi bakanaburwanya. Inama idasanzwe y'umutekano iterana buri wa gatanu yabaye mu ijoro rishyira kuri tariki ya 10, ubwo ni tariki kugeza ubu yo ku munsi wa gatandatu. Bivugwa ko Gisekedi atigeze akomoza ku by'umutekano n'uko ibice byifashe, kuko irebera hamwe uburyo cy'ingabo zitsindwa n'uburyo zitsinda. Raporo zamuhawe zerekana ko ingabo ze zitigeze zitera intera uretse kugaba ibitero shuma gusa, ibyerekana ko uyu mugabo adateze gutsinda urugamba uko byagenda kose. Hagati aho Ndayishimiye, uyu ni perezida w'u Burundi aka General Neva, akomeje guhura n'ibyago bikomeye nyuma y'uko abonye ko urugamba ruri kumusatira. Ibitero bidashira mu kibira biri kumvikana byahitanye abasirikare barenga 100 ba FDLR yashizemo agaha intwaro akabita FDLR, ariko noneho ziri mu rwogo kugeza ubu za zindi zitwa FRN, izi zikuriwe n'uwo bita Rusesabagina uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukoranira bya hafi n'ubutegetsi bw'u Burundi ngo mu kugambanira u Rwanda no gushaka kubuza umutekano. Izi ngabo ze zimaze iminsi mu rugamba rukaze kuva ku tariki ya 9 mu ijoro rwagati ndetse na tariki ya 10, rwaguyemo abasirikare barenga 135. Amakuru dopita atariho ivumbi kandi yihutirwa yerekana ko ngo Ndayishimiye akomeje gushaka uburyo ki ahura n'ubuyobozi bw'intare mu rwego rwo gupfukama agasaba imbabazi, akanabasaba imbabazi ku byo yakoze muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu, ariko by'umwihariko agakomeza kugenda yishikiriza abatwirwaneho kubera imipaka bakomeje kugenda bakuraho, kubera nanone kandi azi neza ko igihe bazacakiriye uduce twabo two mu gihugu cyabo atazigera abona uko yongera kunotsa amazuru muri iyi Repubulika Demokarasi ya Congo, bitewe n'uko ingabo ze zizajya zihurira n'ibyo bisuruva gusenya ku mipaka. Ibi rero yarabibonye, abona neza ko ibibazo bikomeye byabaye aho bitakiziba. Ndayishimiye yasabye atakamba ko batambuka ngo binjire i Burundi, ubwo bayasabye ubwe ngombwa ko bajya gushaka ubwumvikane. Ibyo bamutegetse natabikora bazamurasa, barabimurahiriye. Bamutegetse ko agomba guhita avuga ko wazarendo yitandukanyije nazo ndetse n'igisirikare cya FARDC, akavana ingabo ze mu Burundi bwangu. Naho ibitari ibyo reba bazamukurikiza ibitero rutura, kuko azaba ari umwanzi rutura kandi weruye ubari hafi. Bavuga ko badatinya na rimwe ko defense z'Abarundi zizaba zegeranye n'intare igezo cyose zizaba zafashe uduce bahanana umupaka, ubwo nta handi ni Fizi ndetse n'umupaka w'Akamanyura, kubera ko ubu warafashwe birazwi. Ubwo azaba afite icyo bita ikibazo gikomeye, kuko bizwi neza ko iby'ubuhahirane no kongera kuvugana nawe bizabirangiriye aho, kubera iyo amabi menshi yateje ku butaka bwa Congo no gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro mu kwica abanyamurenge. Ndayishimiye amaze iminsi yarijanditse mu bikorwa by'ivanguramoko mu butaka bwa Congo, by'umwihariko akishira mu rugamba rwiswe urwo kwica ndetse no gutahura, akemera gufatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri iyi minsi bwatereranwe
nyuma y'uko babonye ko nta bundi buryo atari ukuva ku butaka bwa Congo, by'umwihariko ku basirikare bose barimo n'abasadek bamaze iminsi bataha, ndetse n'abasirikare b'abacanshuro uretse ababirigi bagaragara mu bice bitandukanye nabwo mu buryo bw'ubwihisho. Ndayishimiye kwerura akavuga ko arwanana nabo bishatse kuvanga arwanya ubwoko bw'abanyamurenge ndetse akanarwanya n'abatutsi mu buryo bweruye, ibigaragara nk'intambara rutura ahubwo atazapfa kwikura imbere, dore ko abakomeje kuyijyamo ndetse n'abakomeje kwemeza ko itazapfa kurangira itamugezeho bakomeje kuba benshi. Ndayishimiye nanone kandi agira ubwoba ko ibi bitero azabyiterera u Rwanda, kandi akavuga ko atazemera gupfa ndetse n'abaturage ngo batazemera gupfa nk'ihene, ko azakomeza kugaba ibitero bikomeye cyane ngo nawe ku butaka bw'u Rwanda, ibishobora kuzabyara intambara ikaze muri iyi minsi iri kwitirirwa iy'akarere, dore ko n'ibyasabaga ndetse anagenderagaho bikomeje kugenda biba ari rengarenga nkumene. Hagati aho wari kare intambara yeruye mu buryo bweriye, M23 ngo yagabye ibitero, abasirikare bayo barafatwa nk'uko ukuriye kutumba muri ako gace, ariko n'ubundi za wazarindo abivuga ngo yacakiye abasirikare 4 bakoze ibitero bya infiltration by'aba special forces, ariko ngo bikarangira baguye mu gico y'Isambushi, maze ubundi ngo bakagwabwirwa gitumo. Gusa bagaragaye bambaye iniforme z'intare, ntibagaragazwa uburyo ki bafashwe, nyuma y'uko no muri Kivu y'Epfo ibyo byahabaye. Bitekerezwa ko ari menace zishobora gutuma umwanzi ngo yinjirira intare, ariko nanone biranagoye cyane ko yaba ari byo intare zikabyemeza mu rwego rwo kudaca intege abasirikare bari ku rugamba ku mirongo y'imbere. Nanone kandi bakaba bagira ibyo bita kugiza ubusharuzi, cyangwa se ngo bagatekereza ko umwanzi yabaruhije imbaraga. Wari kare gace gashya bivugwa neza ko karimo imirwano, ariko nanone kandi abasirikare ba AFC M23 mu kwigengesera kwinshi cyane kubera drone nyinshi z'ababirigi zagiye zinyanyagizwa ahantu henshi zikontorerwa muri control rupana zitagira ingano. Ibi byatumye aka gace gahinduka zone netere y'icyitegererezo gikomeye kuri FARDC ndetse n'inguni zikomeye, ku buryo basa nk'abahashize uruzitiro rukomeye rw'uko M23 itazaharenga. Imirwano ikaze iri kumvikana muri aka gace. M23 yo ivuga ko irwana ku ruhande rw'uko itakoherezwa ingabo cyangwa se ngo igabwe ibitero simusiga, ibikomeza kuyigaragaza nk'iri muri pozisiyo nziza yo gushaka gutsinda urugamba muri izo enema z'umwanzi karahabutaka. Amakuru ahari avuga ko ibinombe by'abanyakanada nka Alpha Mine byose bikirinzwe bikomeye n'abasirikare b'abanyamerika bitwa Blackwater. Abo ni abacanshuro bahawe ikiraka na Gisekedi nyuma y'uko ibintu bihinduye isura ngo koruta ikabura ku isi kubera uburyo cyajyagabwa ibitero bitunguranye cyane, ibintu bikadogera mu buryo bukaze. Ibyo gusa inkuru ibaye impamo, General Neva yarababajwe mu buryo bukomeye. Ndavuga mu Kibira muri ya ntara ya Kibitoke muri Mabayi, aho twababwiye ku bitero by'inkuba rutura byahitanye abasirikare barenga ibihumbi, ariko noneho harimo n'abarundi ndetse na FDLR zibarizwa mu cyo bita FRN. Ubu noneho Burundi bwamaze kubitora butangaza ko bwamaze kubura abasirikare ngo barenga byibura 20 mu bitero ngo bitunguranye byabaye kuri ya 8 ndetse n'iya 9 twabagejejeho nyuma y'inkuba. Bavuga ko ngo bagabye ibitero bikomeye cyane ku barwanyi b'u Rwanda, ariko babarizwa muri FDLR babarizwa mu shamba rya Kibira, ngo nyuma y'uko banze kubafasha mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo bakomeje guhanganamo n'intare zabahondaguye mu buryo bukomeye. Ibi byakuriye urugamba rwisubiranamo mu buryo bukomeye cyane, ariko noneho tubazaniye verisi ikaze y'uburyo ki noneho aribo bisohoriye amakuru nyuma y'uko tubabwiye nanone operasiyo z'inkuba uburyo zabamaze mu buryo bukomeye. Ese ukuri nyako kuku gusubiranamo cyangwa se imirwano rutura yahabereye kwaba kwifashe gute? Aka kanya turaje tubinjizeyo akantu ku kandi tubabwire neza iby'aya makuru akomeje guca ibintu mu buryo bukomeye ndetse n'ababaza ubanzi b'u Rwanda mu buryo bukaze cyane. Hagati aho Mahirwe wa FDLR yafatiwe muri Monesiko n'abarwanyi b'intare nyuma y'uko yihishe, ndetse bikarangira ibikorwa bye bikomeje birimo ibyo guhungabanya umutekano wa Goma hano rwagati, operasiyo ndetse n'umuripuko w'uburyo kiyakuweho bwangu. Ibyo byose twamaze kubimenya muri aya makuru yihutirwa cyane tugiye kukugezaho. Hagati aho Sud Kivu imirwano rutura imwe y'umuriro waka byanyabyo M23 imaze kwinjiramo mu buryo bweruye nyuma y'uko igose Uvira burundu ifata uducu ubutitsa, ndetse n'abakomando bayo bakinjirira ibice ndetse na defense z'abarundi n'abafahodese n'abazarindo. Ubu noneho FARDC yamenye ko ibintu byakaze, itangira gutunda ibikoresho bivana Kinshasa. Indege ya Adanovu yaguye hafi inshuro 2 izanye icyo bita deployement karahabutaka ndetse no kongera umusada. Iyi nkuru iratangaje cyane y'uburyo ki ibi bintu bikomeje gukorwa. Ibi turaje tubyinjiremo neza 5 kuri 5. Urugamba rugiye kuba umuriro waka mu buryo bukomeye cyane. Hagati aho
turinjira nanone warikare FDLR zakozanyijeho na wazalendo, ibintu biradogera mu buryo bukomeye, ruba mu rugamba neza neza rwisubiyemo muri Uvira, rumaze umunsi rwumvikana rwa FARDC n'abazalendo nabo bari gusubiranamo ibintu bikadogera. Urugamba rwatangiye mu buryo butunguranye cyane, rugizwe na Semusiza Ndaruhutse Domi ndetse na wazalendo za Guido Shimirayi. Ndakubwira neza ukuntu byagenze, ni urugamba karahabutaka rwiswe rw'umuriro bya nyabyo. Ibi byose byakomeje kuvugisha batari bake. Aya niyo makuru tugiye kukugeza aka kanya mu nkuru zihutirwa, ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese, aha ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushya akaba aribwo bwa mbere ukandagiye kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho, tubane 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Makuru twinjiyemo mu buryo burambuye, ariko tugiye guhera neza muri Cibitoke muri Mabayi, muri ya operasiyo rutura twanagarutseho, ariko noneho ubu ngubu ikaba yongeye gushyirwa hanze, ifite verisiyo nshya mu buryo butunguranye cyane benshi batari biteze. Muri poko karahabutaka wongeye kumvikana mu kinyamakuru COS Media ugira uti muri Mabayi Gicurasi 2025 inyeshyamba zirenga 100 zo mu Rwanda FLN National Liberation Front zishwe n'imirwano ikaze n'ingabo z'u Burundi mu shyamba rya Kibira muri karere ka Mabayi mu ntara Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu gito cya Afurika y'Uburasirazuba. Iyi mirwano yatangiye nyuma y'uko FLN yanze gushyigikira ingabo z'Abarundi kurwanya M23 muri DRC, nazo zihata umuriro mu buryo bukomeye, abagera ku 10 mu basirikare b'u Burundi ngo aribo bahasiga ubuzima. Abaturage baho bafite ubwoba barahamagarira byeruye guhagarika ibitero by'inyeshamba no kugarura amahoro muri ako karere ka Mabayi bagabye. Ingabo z'Abarundi zagabye ibitero bibiri bikomeye ku nyeshamba z'u Rwanda, ariko ziri ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, ziba zishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuva ku tariki ya 9 ndetse n'iya 10 mu muripoko rutura watumye ngo abasirikare barenga 10 ariko nanone kandi abakomeretse nabo barenga 10 nabo bakaza kugwa mu bitaro. Ibi bikaba byaratumye izi ngabo nazo zirenga 100 bivugwa neza ko ari za FDLR FLN nazo zahasize ubuzima mu mirwano ikakaye rutura, yatumye abaturage bamwe batangira no kuva mu byabo. Ni imirwano karahabutaka ngo yaranzwe n'imbunda nini zirimo n'iza machine gun zatumye batekereza ko ari urugamba rweruye. Ndayishimiye amaze iminsi avuga ngo rwaba rwaturutse ku butaka bw'u Rwanda. Tubibutse neza, zinyeshyamba za FLN n'ubundi zashyigikiwe n'u Burundi kuva kera, zihisha muri iri shyamba, ziranatozwa, zihabwa ibikoresho nyuma y'uko zashyigikirwaga kugira ngo zizagabe ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Umwe mu ibitero uri ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi watanze amakuru ariko tifuje ko izina rye ryahagaragara, yagize ati twakije umuriro ku birindiro byabo nijoro rwagati, twari twitwaje intwaro ndetse nabo bafite izindi, ndetse tunabagwaho gitumo, ndetse twaroherejwe turi ingabo nyinshi ku musozi wa Gafumbegeti akarere ka Mabayi, maze ubundi tubagabaho ibitero mu buryo butunguranye cyane, ndetse twarabarashe icyiciro cya mbere cyose kirahashirira. Uyu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR mu makuru twe dufite nuko wari umaze iminsi ukusanwa ndetse warashigikiwe mu buryo bukomeye, ufite n'ibikoresho rutura, ku buryo ingabo z'u Burundi zari zizi ko usibye kuzaga bitero ku butaka bw'u Rwanda bazanazifashisha mu kubarwanirira muri Sud Kivu. Umusirikare wo mu Burundi yasobanuye ati kwanga kudufasha gukemura ibibazo natwe dufite ubwacu, ibi byatumye natwe turakara. Gusa ibi bitero ntibyizeretse kuko byari bizwi neza ko n'abasirikare bahora biteguye batazwi ngo baturuka he, bagaye ibitero byiswe by'inkuba, babamereye nabi mu buryo bukomeye kuko bicishije abasirikare benshi kuva mu ntera z'umwaka 2023 mu shyamba rwagati. Imirwano irimbanyije muri Sud Kivu ubwo ingabo z'u Burundi nabwo zakubitwaga mu buryo bukomeye. Imirwano rutura ituma ibintu biba imaze iminsi yumvikana, ishyigikiwe na CNRD FDD, ishaka riri ku butegetsi rimaze iminsi rishyigikira ko umutekano w'u Rwanda wahungabanwa mu buryo bukomeye. Uku gusubiranamo kw'ingabo z'u Burundi FLN kuri gutuma igisirikare cy'u Burundi gitakaza stability mu buryo bukomeye, kuko basa nkaho bari mu ntambara ebyiri iri imbere mu gihugu kugeza ubu yahindutse nk'iyabene igihugu mu buryo bukomeye, kuko n'izi FDLR FLN buzanze kuva ku izima, zikaba zikomeje nazo gushaka kugaba ibitero mu buryo bweruye. Izi mirwano karahabutaka ziri kumvikana kugeza kuri uru rwego, ni imirwano utazi ngo zizarangira gute,
kuko muri Mata 2024 Uburundi bwafunze imbibi z'ubutaka bw'u Rwanda bushinja Kigali gushigikira imitwe yitwaje intwaro ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kurinda abayoboke bakomeye bagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 no kurwanya nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Ishyamba rya Kibira rikomeje gukurikiranwa n'igisirikare mu buryo bukomeye mu gihe abategetsi b'u Burundi basezeranya kugarura umutekano muri iki gice gikomeje kumvikanaho umuripuko rutura. Nanone kandi kadwite dukomereza mu burasirazuba bwa Congo muri ya mirwano ikomeje kuvuza ubuhuha ndetse no muri Sud Kivu. Reka tubanze duhere Goma mu gitero gishya kandi Kigali, noneho Monisiko kera kabaye bayigabye igitero simusiga. Iki ni igitero gitunguranye cyane cyatumye umwe mu bantu kugeza ubu bizewe ko yari hano neza kuriye n'imirwano n'ibikorwa bya gisirikare bimaze iminsi bihungabanya Goma, uwo ni mu FDLR ndetse ukomeye cyane uri ku peti rya koloneli witwa Mahirwe, wari uzwi cyane mu mirwano karahabutaka yarakuriyemo abasirikare biswe abakrapu bakoze ibitangazo bikomeye cyane ngo mu kurwanya M23, ariko mu rw'amakuru Kivu y'Amajyaruguru rwacakirwaga yahise ahungira hano muri Monisiko. Byarangiye kuwemo nabi nyuma y'uko abasirikare biyoberanyije basa nk'abafahudese binjijwe, maze ubundi bikarangira bamusohoyemo na nabi. Ibyo ngiye gutungura Monisiko mu buryo bukomeye nayo ikabura ikivuga. Amakuru dufite nuko intare zakoze iyo operasiyo mu rwego rwo kwirinda ko uyu mugabo yakomeje uza gukoresha FDLR ziri kugaba ibitero kandi bigari hano mu murwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru Goma rwagati, bakamusutuzayo na nabi mu rwego nanone rwo kongera kubereka ko amakuru bagomba kuyabona byange bikunde. Uyu agiye kubazwa inande na rimwe anabafashe kumenya bagenzi be bigometse mu buryo bukaze. Hagati aho Sud Kivu indege karahabutaka ya Adanovu ya FARDC ikomeje gutonda ibikoresho rutura ibizana hano mu rwego rwo kugira ngo FARDC ngo yongererwe ubushobozi kubera gutaka kugira intwaro zidashobotse ndetse zidashoboye, tabigira urwitwazo karahabutaka rwo gukomeza gutsindwa imirwano n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana. Amakuru dufite atari ivumbi yemeza ko ababonye iyo ndege yagwaga hafi na Pizi kuva ku mugoroba ushira kuri iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu, ubwo iyi ndege yapakururaga ibikoresho birimo n'ibikomakomeye yaguye inshuro ebyiri mu buryo butunguranye cyane, nyuma y'uko bumvise ko M23 ikomeje kwigarurira uduce ahantu ku kandi ndetse ikanagota n'uyu mujyi. Ibyo byabateye ubwoba cyane, bavuga ko biteguye ko ibyo bikorwa bya gisirikare byabagiraho ingaruka zikomeye. Ubundi nabo ngo batangira kwitegura urugamba rutura rusa nk'aho ari umuriro weruye, noneho ngo 100% ariko M23 ntigomba gukandagira muri UVIRA uko byagenda kope, nyuma y'uko igaragaje ko igomba kwakandagira byange bikonde n'imirwano karahabutaka yasize uduce dukomeye turimo nka Ruvonge twamaze gufatwa mu birometero birenga 50 byonyine ngo ukandagire muri uyu mujyi. Kandi abo basirikare bakaba bakomeje gukora ibindi bitero bishya kandi binini byo gukora infiltration no kurinda izo defense hasenwe izindi zirimo iz'abarundi ndetse n'iz'abazarendo, bavuga ko aribo bari bashigikiye ko uyu mujyi utafatwa n'abasirikare b'intare. Ibi byerekanye ko urugamba rubakomeza kuba umuriro wa nyawo waka mu buryo bukomeye igihe cyose ngo hatagira igikorwa. Wari kare FDLR zimerewe nabi nyuma y'uko zisubiranyemo na wazarendo. Ibi byavuzwe nyuma y'uko Semusi yandaruhutse Domi ndetse na wazarendo za Guidoshimirayi zongeye kufatana mu mashati nyuma y'uko zipfuye ibiryo, nanone kandi zigahatana mu buryo bukomeye ngo buri yose ngariyo igira ijambo. Ibi bigarangira habaye imirwano ikakaye cyane yatumye Guidoshimirayi ahomba mu buryo bukomeye. Ni imirwano rutura yabari hafi n'akashebire nyuma y'uko bari barazohereje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Amaze iminsi humvikana imirwano mu buryo bukazi. Amakuru dufite ava ku rugamba yemeza ko uku gusubiranamo gukomeye kwatumye ingabo z'ababirigi nazo zipati ya mbere ngo zijye gukiza iyo mirwano. Gutungurwa no gusanga n'abasirikare b'abafahudese bagakwiye kuba bari ku ruhande rumwe bafatanye mu mashingu badimbagurana mu buryo bukomeye, ngo nabyo byabahaye isura nshya y'imirwano. Bereka ko ubu ibikorwa bya gisirikare ngo byabo kugeza ubu bitagira aho bigera, ngo mu gihe ibikorwa byabo n'ubundi ubu bwabo bahora barwana ivumbi ryaratumotse mu buryo bukomeye. Amakuru ava muri ibi bikorwa byose bya gisirikare yerekana ko uyu muripuko rutura uri gutuma ibintu bisubira urudubi, ibyongeye gutuma ibintu bihindura isura mu buryo bukaze. Si ibyo gusa,